ya ke jing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media shapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdon ni ngidon bi thik ke jing thmu jingi kalong bakhoi ka baba ka bangin ya bi na ka banta chata ka thong bunyalam ban pen klador ya gari bargajat pen riu jungi ban pen klador ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bachu bakam ba susu bai ba bi ngada bachi sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau ki rurang ba kadai ga sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengai kendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngenrai kumno kidon kini ki bang aku pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngena mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginomit thep bot su lani nginlet no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngaku ang pen mau ba ka ei ka baca ka ei ka ba laja ka dei hapo konstituensi ka jonga ka ba nga de pan persya hakmat ka sisi ba ngadap ong yiki ba ka ei ka ba pipirai nga nganong la ban menjur ba ka ei ka ba persya apo ngan persya sabar namar nga sngau le dia ada ngamle kumta nga semua berpenken mau tu kentir bong ba coward dies many times before that ureu kau pot wada biap bonsin shoban mat ya kejengyak pasisha nan penken mau haki por ki senam berit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok si senam hadien ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejengele apa yang kita jekun namanya ken mau be ya kipai ba kibale jit nga klem pen ketram kiba jit nga om nang tak jemen toy jo ki simet kanu kiba yit bathoy kiba sabar konstituensi bradon ka vote kiba don ka jingit ka jinget ka jing shania bar ka jing kermen hanga kumno mikmat kumno wan shet ka laiki kawan ka jing tenra nga habang atia ngade mom don jaka ka kentin kawan na selendet ka boong mame lada metip yang jing sisa ban mesngap yang jing sisa men bam yang jing perem de mat kadau ngasngo bangadi ban wan sipi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP kumangala ong yepi barkidi ki parlok ru umdei bangin mi no na ko pra ngenomi no pra namar upra ingit umdei ujong no upra udei joki pai ba stang de pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kom bai pat ngaku an pen pau pi ya kani nama supia pra kaman siam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka ba pi pirajit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jet ka jong pi ha ka jing decide ka jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jumpa kelak ke jongpi ban pen bah pada kejat pen rio Henry i doktor bat scam badan burom i pen sutu baklai pai ba nei piu ada kabor ngadon hang ni ba ngakren mentah mau pai ba lembak video with my responsibility and authority ban pen sai Henry ngadon ke perkat atau kapor next day ka bai i doktor bat scam da burom ila kren pop media pen sutu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik panma namar ke jingpen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kapan puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct ngakwa ban kren daga basai piong bau badel bot u khampuli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbah la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyus nem
ngako ban kren phi dak basai bade ma phi bo pen Kenya constitution ya ke ga basut ya phi ya ke ga pen biang ya phi ka biang ya ka bade ki wei kam dei ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong phi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai ha ka wei kumno ban ha ka wei bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency nila de banle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain nei piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jau constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that. Alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya po partai hapo ki election hakino ki election laneno no party 4 juta ko bau ba apply na po jayao and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pin jubab ya kata kajing keli jong apa ke ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayao pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pai ba ndai ngakuat pen pau tangan ni kawi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ke engagement ban kiwi ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwi kata ka bamla pan priang ka jatang apo VPP hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na Penthor ba na mau prem ki ong weu niu MLA wala basta ujop tang arsian upersaman warna brio na po Penthor sa po Mokhar o na po Penthor sa po Jiao 19 Jiao constituency ko bahap ka Jiao mau prem baru persaman warna pa na po mau prem sa po Mokhar Penthor kani ka bamla panlong ngadabong baraki profesor badan brom ngadabong ki por balit la fi bakla ki MDC kandai gajing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani gajing piar jemut gajing ya klum gajing penklumar jemut demat kadau ngakwa bang pau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pine nga bakla manga pat ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan ladi deban penremeki hendai tampan bet yoto sembai jong gajing pen sotu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nak sispa bagi pai ba hane badim ki pai ni ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songshit lagi kuat nak ba duai ba fi puson ban pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimdan ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban lekai nginumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do dang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai bagi Pak Nur ban be yangi napo ka party nginai ko ka assurance badan nilai kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilai ru namar ka jingja joka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jeo ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka ngakuan pen pau umdei manga Dr. Batskem
ba arden nak baburong kum presiden umdai manga balik chua sepo ka media balik bani thu ikamiyeng dai ma phi bam shimla burom yang aku memeli ubadai wai pat ubenta jong ka VPP ngalong ha kasngi spotrik batchua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane kasngi da kirai ka bayong ni kirai ka bali ngan kershan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nongrim Henry ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna ban sya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pidiang bak ngimong i pi ba pen panma pe ni kicing bakla lagi skua i pi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadir jong ni ke video bang penbi long slur ni dan don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ke jesu bat ke je pa ngin kloi ban map bat ban klet no lada pi kloi ban ong bangila pediang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not ban ong ban ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko apa mau ban pen pau kindiat kay kebaca dawa burom pi pat ba nomor Dr. Baskem lapen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamba ba pi pat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngadang keli gani po CEC hakmat jong barok ki badon ba hakmat jong pi pat ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mdon pat kiwei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu kiwei la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nongkrem tang wei pat upan hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget waktien kong baka jing sisa kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lut ngala je di kalenti um taman penmong ngam sim lakaran jing sya penmong ai tei ba mong kin mong ndrei tang ko wei kalong ka jing sisa hanga kalong tang ka jing sisa kan plat lut jayu how ko de MDC jong kan not juai ngan poi sya kata kebenta ngate po pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia ndrei em nga keren ki jing sya ngaken mau ki por apa ngadep declare la dia bangan room sya ka sengpra la bus borok we kari kasi jantia ndai dang la ong pat la no pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang sepo ka sengpra ndrei ka ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka party kalong ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit ndai ta kaktien ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice telmar kadau jayu yang shopan rung yung hap resign tengah la resign namang ngaburo me party nga res yung jigim chunga habreng maile barki ki babun ba kita ki high rank person ndai ta ki high rank person ki kropati nga res ya dia rejayu mentah sisnem ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya ne le mentangi i jing sya buwai na perengki MDC uglalit na ko party su party but uklam resign tanah party uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal ba nongrum but UMDC jong not chlong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngako bantep atau kani gadai katakan nongrem blai atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kataka high level attitude nganum pediang ban nganum pediang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong ka sur upai ba kali ka sur jong blai ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong pi upai ba pangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay
Ngimting, ngimrit, ban keren, ya kajing sisa. Ngaku pan pau pan pensai. Kita ni ong po social media. Hana bai ba del bot nongrum. Ipen keluar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga. Ka dei ka bamla pan long, ka bamla pan priang, batang ublei ubatep iki baro. Lada kalong siya kumta, mapikom kipat ba pan ya ka application joy lok jonga. Bila ada ban tap spok state election committee hang ta tekan namla syu bangan ri. Namla syu ban thok. Namla thu syu ban jeler hakmat jong kipat ba. Tiga kuar ban pensai. Kata ka pang juong para mana kiren san election nga juong. Before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata dia mga kuat power ko basay. Namar ka daw. Nganumi daw pra. Kumangalong. Bangan rung sa party kabanganong kuat ban mi issue. Kasyong hakaray ki jongki. Namar ki ong ba ya ka kam jong ba adel bot nong room. En saya keren terhadap KMDC. Balai PT mereka keren mentah. Balai film don por, wan umri tengen nak jibam don por. Kabakam koridor mata kadai kerja keren dia suk. Bangila balik cupat ba, dah kawai kasur kawai kejemut bat kawai karai. Kejing keli mata kalong kami, kani ka pau syai kedar. Babi kuat tahun pendong kam yang ah. Nam tak kerja mentoy jongno re jongno. Ngano maila, ngam dia urang ru politics menen. Ngadon kat news senam. Haka politics, haka feel of politics. Ada ngakanya ru barung politics la arpo senam, la arpsan senam. Henry ngasungu upai ba. Ba ngadon gejengit ke baskem. Upai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngiku aplat. Bapi pinum kulmar gejemut perkat. Ngabo bangkan basai syam penkut. Ngamdo gejeng syun, ngamdo gejeng isi. Ngirang kemilenti bar ngajukran berbor hamana kirinsan election. Bangi scam menta, ngisong shngai menta amdi bangi tong politician. Mdi tang nongelam Joko VP, ngila yoru. Ya kapan i bergut bernget. Ya nongelam, uban nongelam jong kecait benriu ka pateng ka panangwan. Ti Henry, ngawang pitang ni kuwi, bansay pat ba. Nganom keren, siya kipat ba, na mga adap kular, na marki pentut, kipen mong, kipen kinyobeng, yo pai ba blajit, yang kum MDC mensuap, kum MLA mentah. Nak baki yailat, don ayu sendet, boleh hap na yailat. Kadon ki. Kaba hadukan no kata kaba, pelong ya pipi hap na yailat na kum MLA. Tang ban ya keren tang ban selok ru, Ngampat jiwe lam bakla, bat ngam num syahiru banyalam bakla. Namar ka politics kadika sendur, jauh boleh. Kam tamu pagitip ini ka voice of the people, kadika sur jauh pai ba, kabamudru kadika sur jauh boleh. Namar kadau, hasyal penkut aku akan kenmau, hani ke kendiat singi. Nilai ko mo ong ha basdam juli ka video, ngapan kenmau bang aladap rai kut bangan sangar. Nilai ngamla ban syapan, namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang, ki parang ba, ki badan lang hani ka pol. But come tam, yari ke konstituensi arteli ke banglami khmat mensua kum MDC na 19 Jiao konstituensi. But menta kum MLA 17 North Chlong konstituensi. Ki baya kata lang bakini ki arteli konstituensi mokhar pentor, but ke Jiao mo pren. Unum don balak mangunuman perskap. Ndai kum mangala keren ru ha ke wei na ke jalang jong ke seng samla hapo mission dorbar snong. Ngala keren bapai ba. Ha ke bede bani ke MDC, kam tam di ke arteli konstituensi ngan sakren. Jadi mata kau, kam tambe ngala pensong dor, hari ni kendiat singi, haka bedai bat ki clippings, kabla peni lemba ki YouTube boper. Kabedai ka 2 years ago, Arsenal belalit no, ki penkala pat chaka 2 hours ago, nani 2 days ago. Jadi halor tak nong rim, kapan kelumari upai ba, barki ngai po comments baki ong, badel bot pidi kun cerang akimi, pila keluar benesuk, pila keluar benedonlang. Henry pai ba ngam kwa ba manu banyalam bakla ya pi pai ba lani mangaru dan asap jaru kalong boy dan batan bak ta jelam bakla di mat kadau ngong bakini kidei ki bam dei sisa ginang don hapreng kejing sating ban penbek ite kerum keram Henry ka bol menta ka decision karai kadai ha parti balor tu Henry nakalyang jungi ni sudai bangin one part simba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kejing sanga ko ampun kan mauru ya ke ga bayong bastro
haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar yete candidate adin bada ban file nomination ngatrai baro ngi i lembak YouTube lembak social media ngamdar jik persya sa sisi nga panpaw yaginu ki candidate nagani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka jiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete candidate nrai nga ko ang pagkan nagabasay banga persya jury ka procedure jong ka party namar ki keren da kumway kile da kumway di mata kadang mas kuat dengan pensai kita dia kami nakasentur jong iba strong ibari candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bat ka mokhar pentor kajingkali mata haba piyay na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong pi ibari ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga recommend mali bat pen scam kata hindi ka basuling ngo opat na po ka jiaw ko pang i-recommend niya pi ba Donsil Chen ilalit direct siya post klamya limba ka constituency kat ba ka constitution kong baribanyat limba ka units limba ka circle limba ka constituency ngingladap ban padap kamram ka basuling ngo opat balay piya lindat pat klam da pentit a constituency kapta ba bangadon mga kumbur representative te kawan kajing bakla par sa kanilang jay basrong lapan manapat na po mokhar bat pentor kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post kram da yailam ba constituency committee nga keren kani ban shailam ki para member baro joka 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban ne pasya lo jok party kamtam mari kapor kabaki ba but ndai perkre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang persya tengah kuat penpau upai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila ban apply bro laiputuli ki constituency ka constitution ka sya ndai tamba pinyo opat tangkaway constituency mindal jikang kata ndai ka basuling opat kalong balay pihaban ya dandan balay haban buri kani ngamong bakadi ka policy jong ka party kani nga kren shy bit bakadi ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabadai ka jinyasala salidat nangaku memali jong ka constituency 17 North tengah kuat pensai ita aku aruban keren ya kawai kabanta habang keren ya ni kijing syai habang keren ya ni kabanta ban ai kijing syai supay pa ban keren ni kijing sisa kumangal ong ipi nila penlong ila dia kumusembay ubarayak mut nila kendo ila dia kabumut larang ada bandu ya tiket naga party lani lakadai bopay ba unumon syu lani umsyanya asyu ya nga hakipor kisi barangwan compare Henry ke jing sisa kanong rin kadai banyan barkadi banong kabaskan dia markadaw ngakuat penpawi pi banganong compromise yakiki ibaro tanah kadaw jong tiket tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong UMLE lani menta ani kipor kibansawan barkabakut ngakuat penkenmau tangan ni kuwi wala pring ni ke PR jembut yanga klem kha bangan shet kala ban ngam judani ru ban hikai nakayeng kasam ban shet kala Henry kalong tang di kuwi mga bat kayeng kasam ngenai ke jingkersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ke MDC hani ka bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar ka mon kadai happy simet namar ka daw nga ong ye pi tang di kuwi kum ukpa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pinsala ban sim ya karai tangkata kabang kuwa man kentui pai ba namar nakalian jonga ko mga penpaw banganum kuwa ban sim banta ban constituency o bat kani ka MDC ko mga penpaw po ka CC ko mga penpaw po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namar ka daw nga kuwa penpaw bang kuwa pan pelong ya kata ka jing sisa ba kanong rin
kaban yang scam baki noelam joka party kidai ban realize ya ke jeng bakla maka di kamdai ta ka mistake kadai ka blunder mistake jom ka party hi bar koi kulish pun